Амина, здравствуй, дорогая. Нет, ты Трасалтыным. Все хорошо. Очень приятно, что слышала свою музыку в коридоре музыкального здания, музыкальной школы в Учкекене. Нет, ты Трасамина, ты чесен? Продолжим. Эту песню я хочу послушать. Хорошо. Потом будем все говорить. Хорошо. Доиграй, пожалуйста, хочу послушать. Хочу сказать, что эту песню я очень люблю. Она мне очень нравится и часто использую в своей работе. Спасибо. Своим детям, своим ученикам. Спасибо. Аминат, преподаватель вокала в музыкальной школе №1. Я его называю город Учкекен. Ну, в общем, это поселок, районный центр Учкекен. Слушаю. Ой, sağ ol canım, sağ ol. Bek жараттым. Аминат, мена сен үчүн репортаж этерге келгеме бүгүн кечирээк келгеме тойдайм. Аллах сени да тойладан айырмасын, үйдөгүнөн кубан жаным. Үйлөнгөн тойдайм да, балачыкларың үйлөнүп, сен да кубанып жашарчы. Амин Аллах. Аминат, şu bir ayt kesиңден хапар, сен кайсы элде тууганса, кайда окуганса, бу жыр була, бу кобуз була, аяк кобузму дейм, кыл кобузму болупму, кобуз була байламдык калай булганса, жырга калай келгенсиң? Мен Учкекен элде тууганма, кичилигимден музыканы бек сүйөм. Анам алай капар айтуучан эди, сүйлөшүп башлаганча жырлап башлаган эң деп. Алай айтты. Машалла. Школну да 11 классны Учкекенде бошап, Карачаевскийге физико-математический факультетке поступать этерге барган эм. Барганлыкка музыкальный факультет ачылганды деп эштебиз да. Эми атам да жырны бек сүйөдү. Sonra ары кирип калырмын десе, мен да ол жырны бек сүйгениме ары ауып калдым. Машалла. Анда окудуң ким эди, устазыгыз ким эди? Фортепианодан устазым Жаубаева Айся Султановна. А вокалдан? Вокалдан Камарчук Ирина Юрьевна. İkisi de tanış adamlar, farklı adamlar elle. Canım közüm, sen baylamlı oldun, bilim aldın,
Soğa bilesi, ayak kobuzda da, Karaçay kobuzda da, gitarada da soğasa bilemi. Burun zamanda, student zamanında sen burullu koncert boğan ette, Dom Sovet'te alayda burada bir yeri kısçık çıkıp cırlaydı. Kaç cırını cırlagan en? Sonra... Анда kesім esime düştü baydımatsı. На день медицинского работника болған еді концерт. Aha, men de как медик oturayım. Залда отырып тұрайыз, хоу. Sen de? Анда kesім жазған жырны жырлағаным. Maşallah. Sonra men netkenim cırlap boşağanыңda. Жырлап бошағанымда келіп, разылығызны, жаратқаныңызны білдірген егіз. Maşallah, mandan beri. Есімде қалып кеткен. Sağ ol. Men de mandan beri seni avazını jaratıp, izlep turganma köp zamanlı. İzley de tas ete de jolumu ma endi tapkanma. Aminat. Endi neçe yıl bola işlegeldim ha bu mektepte? İnstitutunu boşap kelgeli işleyimi. 15 yıl, kaydam neçe yıl? 25. 25 yıl, maşallah, 24 yıl. Bir yerde işlep turasa ne? Oğay bir yerde işlemeyimi. İnstitutunu boşağandan sonra bu şkolga kelip bir yılını işlegenim. Ondan sonra? Ondan sonra Zıma Karaçayski'ye kettim. Anda отдел культурыда университетте педагогический факультетте işlep turganma. Кафедра искусствоведенияда. Munda neçe işleyse bu mektepte? Munda 8. yıl işleyim. 8. yıl. Sizni қалай айтайын, бачаманыңыз директорға бачаман дейлі, башқарма дейлі. Башқармағыз творческий адамды. Шығармашылықны бек сүйген, кесі де жыр жазады, жыр дегені мақам салады. Талай кітабы да шыққанды. Ол білеме, сеніңше ұстазланы бек сүйеді, бек бағалатады. Sen Maryam Başoralanı dağı da başkala ama pianina da soğan çöççalanı atında unutkanma ol da men tanıqalla. Barğızda arı söz bile esizge düşüresiz. Direktörün atını aytçı kesin. Хубилян Роза Мусаевна. Хубилян Роза Мусаевна sizni bek bağalatat men bilemem. Şu endi jırlağandan sonra da, dersle bergenin sonra da sen kesin makam kuraysa. Kaçan, kalay kurağansa birinci makamını? Birinci makamını student zamanımda kurap başlağım mı? Ulu anı kaydam? Немеге санапта. Аламат жыр жазғанма деп та көліме келмейді ол заманда. Қайдам біргеме қуалла жараты елді. Semsatla soğup cırlayalım mı sol cırını? Korkuttun mu? Unutmağınız olursa kayda külüşçü canım. Sözlerini unutarak bolğam. Aha, karaptın. Taptın mı? Bulayğam cazasa kesin maşallah. Kayda. Burun biz de malay kolumuzla жазып айланайық жырланы. Bu saatte senin sonra alay жазып айланғанын да көрмейме? Bu saatte internet возможностьла көп печатать etip, kitapla çıkarıp yemetirge болады. Allah айтса senin kitabыңda çıkar kayda. Кайдам улуу поэтессага, композиторга да санамайм экесини. Улуу киче деп түлдү фахму чыгарга керекти. Фахмуну милlet көрге керекти. Millet bağa verirdi. Kesin vermeysin. Millet verirdi. Моя первая любовь, будь со мной всегда. Нам с тобою быть вдвоем, видно, не судьба. Я прошу, ты вспоминай меня хоть иногда, а тебя я не забуду никогда. Вот такая незамысловатая песня. Спасибо, очень красивая мелодия, очень мне понравилась. Скажи, пожалуйста, на сегодняшний день много твоих произведений? Ты автор многих песен? Нет, немного. Ну, примерно 10, 20, 30, 100. Где-то 20. Поздравляю. Самая любимая сегодня, которая
которую тебе хочется каждый день исполнять? Самая любимая — это, наверное, песня, которую я посвятила своему народу. Карачай Миллетин. Сейчас будем петь, Аминат. Пайдамат, послушайте мою новую песню. Новую? Оцените, да. Ну давай, пожалуйста, сыграй. Душа, душа, зачем меня ты мучаешь? Любовь моя, ты никому не нужная. Мечты мои опять осколками лежат. Судьбы пути не повернуть обратно вспять. Ухожу и возвращаюсь я, плачу снова, улыбаюсь я. Сердце нет, не слушается вновь, что за наказание любовь. Ухожу и возвращаюсь я, плачу снова, улыбаюсь я. Сердце нет, не слушается вновь, что за наказание любовь. Sağ bol Aminat. Bu saatte köp sabilerin var mı? Senin nence adam üretesi jırga? Барды 20 сәбиім барды. Alada bek fakmulla var mı labay? Египте фахмулысы да бар, фахмусызрағы да бар, көп. Har сәби kesçe. Kesçe fakmulu. Хо. Maşallah. Kıyım mı da alabla işlegin? Оғай, ішіңе сүйсең, мен жырны бек сүйеме. Sonra сәбиле мен izlegенче арю жырласала, аңға да бек қуанама. Sağ bol. İşinden kuvan. Ente tüber biz. Жазы болсын. Karaymada eşik alına seni ma sırtçanında cıldızla canıp başlağalla. Ey Allah, cıldızın meyik bolsun, carık cansın, milletini kuandırsın.